Muraho neza nshuti bakunzi ba NONAHA OFFICIAL TV. Nitwa Theogene. None reka tuganire ku ngingo yihariye cyane tunarebera hamwe top 10 y'intwaro ziremereye RDF ikoresha. Aho zikoreshwa, icyo zimarira igihugu cyacu n'icyo bisobanuye ku ishusho y'u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga. Mu gihe ibihugu byinshi byibanda ku kuba byagira intwaro nyinshi, u Rwanda rwo rwahisemo ubundi buryo. Igisirikare gito gikora neza, gifite discipline, ikoranabuhanga n'ubushishozi bwo gukoresha bike ariko bikora byinshi. Reka rero tubyinjiremo intambwe ku yindi, kanda subscribe kuri NONAHA OFFICIAL TV, tujye tubana buri munsi. Ikaze. Nkuko bimeze rero, reka duhere ku mwanya wa mbere tujya ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa mbere turasanga igifaru Mamba MK5 APC. Imodoka ya Mamba MK5 ni imwe mu modoka zishobora kunyura ahari imitego y'ibisasu bihishwa hasi mines cyangwa ibisasu bishobora guturika mu muhanda. Ni intwaro ifasha abasirikare kugenda mu bice bikomeye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Central Africa no muri Somalia. Izi modoka zagiye zigaragaza ko zifasha gutwara abasirikare n'ibikoresho mu nzira zishobora kuba zifite ibibazo, bigatuma babasha kugeraho bagomba gufasha abaturage badafite ubwoba bisasu biterwa mu butaka. Ku mwanya wa kabiri turasanga Caspir APC. Caspir APC nayo ni imodoka y'ingenzi cyane, ikora akazi nk'aka Mamba ariko izwiho gukomera cyane mu bice by'amashyamba cyangwa mu mihanda itari nyabagendwa. Izi modoka zifasha abasirikare gucunga umutekano, kugenzura inzira no gutabara abashonje cyangwa bakomeretse. Zifashishwa cyane mu butumwa bw'amahoro, aho abasirikare baba bagomba kujya mu bice by'ishyamba ahari udutsiko twitwaje intwaro dushobora guteza ikibazo. Ku mwanya wa gatatu turasanga Shardak MK20 Patrol Boats. RDF ntitekereza ku butaka gusa, ahubwo no ku mazi, ifite ubushobozi bwo gucunga imbibi zayo. Shardak MK2 Patrol Boats zifasha mu kugenzura ikiyaga cya Kivu, mu kwirinda magendu cyangwa abantu bashobora kugerageza gutwara intwaro banyuze mu mazi. Ubu bwato rero bufite umuvuduko mwinshi kandi burinda abasirikare bari mu butumwa bwo kugenzura ibiyaga. Ku mwanya wa kane turasanga MI-17 helicopter. MI-17 ni helicopter nini ifite ubushobozi bwo gutwara abantu n'ibikoresho byinshi. Iyi ndege ikoreshwa mu bikorwa byo gutabara abaturage, kugeza imfashanyo mu bice byibasiwe n'ibiza cyangwa ibitero by'udutsiko twitwaje intwaro. Iyi helicopter kandi ifasha gukura inkomere aho indege zisanzwe zitagera, ndetse ifasha gukwirakwiza abasirikare mu bice bigoye kugerwamo. Umwanya wa gatanu turasanga MI-24 Hind. MI-24 Hind ni indege y'intambara ifite ubushobozi bwo kurasa no gutwara abasirikare icyarimwe. Iyi ndege ni nk'intare mu kirere kuko ifasha gushyigikira abasirikare ku butaka, ikabaha umurongo wo gukomeza ibikorwa mu gihe hari ababateye. Iyo yifashishijwe neza, ibijisho rikomeye riburizamo imigambi y'abashaka guhungabanya umutekano. Umwanya wa gatandatu turasanga 120mm mortars. 120mm mortars ni intwaro zikoreshwa mu kurasa kure, zishobora gutera ibisasu ku birindiro by'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Izi mortars zoroshye kwimurwa kandi zitanga umuriro ukomeye cyane mu gihe gito. Ibyo bituma abasirikare ku murongo w'imbere bagira icyizere kuko baba bazi ko inyuma bafite ubufasha buhamye. Ku mwanya wa karindwi turasanga D30 122mm howitzer. Howitzer z'ubu bwoko zikora umuriro ukomeye wo kurasa kure cyane. Zikoreshwa mu bikorwa byo gushyigikira abasirikare bari imbere, cyane cyane mu gihe bashaka kwigarurira ibice byafashwe n'abashaka guhungabanya ituze. Iyo zikoreshejwe neza zituma umwanzi adashobora kwegera ahari ingabo z'igihugu. Ku mwanya wa 8 turasanga SPG Self Propelled Howitzer. Imbunda za SPG cyangwa Self Propelled Howitzer ni intwaro zikomeye cyane kuko zishobora kwimuka nyuma yo kurasa, bigatuma umwanzi atabona aho ziriho byoroshye. Ubu bwiza bwo kwimuka bituma RDF ishobora guhindura imirongo ku gihe, bigatuma idahora ifite icyuho ku mutekano. Ku mwanya wa 9 turasanga BM21 Grad MLRC. BM21 Grad ni intwaro irasa ibisasu byinshi cyarimwe, bigakubita ku butaka bunini mu gihe gito. U Rwanda rufite nk'intwaro yo gukumira hari ikibazo gikomeye cyane. Iyi ntwaro igaragaza imbaraga n'ubushobozi RDF ifite mu kurinda ko ibibazo byafata indi ntera. Ku mwanya wa 10 turasanga Eagle Manpads. Intwaro za Eagle Manpads ni intwaro nto zikoreshwa mu kurinda ikirere. Umusirikare umwe ashobora kuyikoresha guhanura indege cyangwa drones zishobora gukoreshwa mu iperereza ritemewe. Ibi bigaragaza uburyo RDF yatekereje no ku mutekano w'ikirere.
mu gihe ingabo ziri ku butaka zishobora guhura n'ibibazo. Naha dusubikiye, izi ntwaro zose ntizivuga gusa ku mbaraga z'icyuma, zerekana ko u Rwanda rwubatse igisirikare gito ariko gifite imbaraga, discipline, ubushobozi bwo guhora cyiteguye no gukora neza aho rukenewe. Ni ishusho y'uko igihugu cyacu kitubakiye ku bitwaro byinshi byo kwerekana imbaraga gusa, ahubwo ku bwenge bwo kuzikoresha neza mu gihe zikenewe, mu rwego rwo kurinda abaturage no kubungabunga amahoro haba mu gihugu no hanze yacyo. Murakoze cyane ku bw'isesengura mwumvise hano kuri NONAHA Official TV. Niba ukunda ibitekerezo nk'ibi bisobanura uko igihugu cyacu cyubakiye ku mutekano n'umusingi w'ubuhanga, discipline n'ikoranabuhanga, kandi subscribe, like, udusige igitekerezo cyawe. Ingabo zacu ni umutima w'ubusugire, ubwitonzi n'icyizere cy'igihugu cyacu. Nitwa Theogene, nibifuza amahoro n'ubutwari.